Mkhokheli wakwasichazela yasasikuwo lo muzi wathi ukhokheli uMazawula wakamntola ngithi umkhokheli uzawula isiduko esiXhosa ukwaRhadebe. Mna ndizalwa kwisiduko saseMatolweni, lento ke kuthiwa mkhokheli uMamtolo okanye mkhokheli uZawula. Ndade ndathi uyakhetha ubufuna uthini, mkhokheli uZawula okanye mkhokheli uMamtolo, ndim lowo. Nazo ke cha uthinte indaba enkulu. Buka nami sengipromote indaba enkulu. Indaba enkulu. Kodwa hayi sizosixoxela ngendaba enkulu lapha neso ngizoxoxa indaba awuyithathe nje indaba yakho from isuku ukuthi kwenzakaleni umuntu ufika kwena kwenzakaleni ngoba abantu kumele bayizwe le ndaba enkulu ozanayo manje. Lento ihamba kanje. Sisesabatheni etempleni emvuselelweni. Inkonzo ke iqhutywa ke ngutata wayeqhuba ke. Kukephi konje emvuselelweni? Emvuselelweni itemple apha eCape Town iseKhayelitsha ke. Lapha ngaseluhlaza high school leBonjo lapha opposite traffic department nazo. Bagcweleka abantu abafika abankanxiba ingubo imhlophe kuba ke abantu baxakekile bamfuna uShembe kakhulu. Le mini ke umshumayeli singatha ke umshumayeli ukhona etempileni. Kube sekusithwa ke ngoku umkhokheli makaphakame ngoba ebekhe wacela into bana ucela utata kuba lokho apha eCape Town siyazi kugcwele ubugebenga. Kunomsebenzi efuneke into wenza late, umsebenzi wababelethisi. Kunomama efuneke into omenzela lo msebenzi. Qha ke nenza ababelethisi kushe eCape Town. Umsebenzi womkhokheli kaloku lowo. NaseCape Town. NaseCape Town umsebenzi wakhokheli. Bakithi mina muse emadolobheni hayi into yasemakhaya le. Umsebenzi wakhokheli lo. Wenze masabhabsini. Umsebenzi ubaluleke kakhulu ngakumbe umuntu ongumama owayekhe waphuphunyelwa sisisu. Kubalulekile into abandla msebenzi awenze unantu ke ngokuyingxaka apha ikhoyo kuthiwa nabangengoma Nazareth bakwazi ukuthunywa bethunywa makubabheke ematempileni kumkhokheli. Kungenzeka ukuthi awulona iNazareth kodwa waphuphunyelelwa yisisu. Inkonzo yababelethisi sisadinga noma akuyonto yamaNazareth ayodwa le. Mamela ngiphendule. Ngale mini ndithi sisitempileni ndizakwenza ababelethisi late. Zakwenzela kumama leNazareth ke lo msebenzi wababelethisi. Kuthiwe ke makaphakama umkhokheli acacise uba kuphi nendawo xesha liphi. Ndichaze kuba nje masisesabatheni apha emini kuzawulindwa kutshona ilanga. Xa kutshona ilanga siyahamba ke sibheka kule lokishi sokwenza lo msebenzi wababelethisi. Qha sidinga ootata abazawugada neemoto zethu naxa sesigoduka bakwazi usikhapha ngoba inzima into eseCape Town, ubukholi obulapho ubugebenga bunzima. Kanti ngale mini sizakwenzela lo mama ababelethisi kukho umama onganxibanga ongazi kwanto edibe noShembe oleleyo kwakhe kanti kudala imhlupha indaba yoba waphuphunywa zisisu zide sazithathu akayazi mama kwenzeke ntoni kuvaleke kwanto akho kwanto ilungayo kuphela imisebenzi kwafika mkhokheli uyowenza inkonzo yababelethisi kumuntu oyinaZareth olinaZareth kanti usho nje ukuthi ngiyowenza inkonzo yababelethisi usho lawo mazwi kukhona umuntu ongasilona iNazareth ofikile uzomamela nje inkonzo yena akazanga nawo zawumamela inkonzo uthunyelwe ngabakuba baleka bheka kwinkonzo yakwaShembe kwathi uzayifumana eKhayelitsha kwaBonjo iyelwe ngamatya amhlophe ufika ukhangela umkhokheli. Nala engekho khona uShembe abantu baya ngoba phela sazithina ukuthi bafuna abantu kuya la khona uShembe kuphela. Nanso ke akamazi ke ukumkhokheli akazi kwalento kumkhokheli bayinto kodwa kuphela zafika akhangela umkhokheli kwinkonzo yakwaShembe akazi kwale nkonzo yakwaShembe. Xa efika etempileni kusengoku kuthiwe sicela umkhokheli aphakame asicacisele sinhlasi ukuba njengoba sabakhapha sibheka phi. Washeka kwelacala umama iphendule Bhayibhile lento ndiyizileyo nansi ithethwa apha etempileni kuthiwa iyokwenziwa late. Nalo mkhokheli bendingamazi ndatsho ndambona ngoba kuthiwe bakamamkhokheli waphakama lo mama unxibe into emnyama yedwa ngasentla phakathi uthethe isiphika ndaphakama ndacacisa uba sibheka phi late. Uthe xa sesiphumile inkonzo iphumile wanileqa lo mama ngasemotweni wathi mkhokheli ndilapha nje ndithunyelwe ngabadala basekhaya kufuneke ndenzele ababelethisi sisisu zithathu eziphumileyo ndenze ntoni. Ngathi kuye ndicela uyibambe kuloo ndawo njengoba sawuhamba nje late into yokwenzela ababelethisi lo mama uLinaZareth ndicela uhambe nathi ukwenza uba uzokwazi usibona. Wathi mkhokheli ndizihamba nani andikwandawo ndihamba nani ingabe itransport ikhona ndathi khona uzawugoduswa. Sihambile ke nayo mama wafika wabona ndawenza ababelethisi yabuya impendulo kulo ndizomenzela ngoba naye wayenokugula okuthile kodwa ndithe after ndimenzile ababelethisi kwaphileka kumama. Ndithetha ngoNyazi
ababelethisi. Sibuyile ke. Kuphila muphi kuphila le kade niyomenzela ababelethisi? Bekuphila lo besomenza ababelethisi uLinazaretha. Sekuvuka kulona ke manje lofikayo manje uthi. Siyabuya ke kulo ababelethisi semgqibile ke ngokuyena kubuya impendulo zakhe kumnandi ke bomini ababelethisi badlulile kuye. After sibuya kulungu kumama lo bento omenza lababelethisi uLinazaretha kufowuna ngoku ebezobukela uthunyelwa ngabadala uthi mkhokheli ndiready. Ndithenge ntoni bala nje into ebandizithenge bese ndimbayela konke okufunekayo. I think ugqithe nje 2 days wathi mkhokheli bathathu abantwana baphumayo. Ndathi hayi ke xa bebathathu zonke into zakho zawuzenza uzawuthenga izinto ngoba mntana ngamnye unento zakhe njalo. Wathi umama ndiready zange ugqithe naxesha lide sawumenzela ababelethisi bakhe umama. After bedlula ababelethisi akhe ndifuna ukubonisa asambe mkhokheli. Sebedlulile ke ababelethisi senimenzelile umama ababelethisi. Sekwenzakalani ke asithathe siye lapho ke I think kudlule iveki enensuku nje ezibalwa nje ndandithunyelwe ngabadala basekhaya uba ndicela undenzela ababelethisi wabenza ngohlobo nawe owawuyalelwe ngalo. Ndicela ke ukukunikela ngoba ndivile uba kulo mzi kababa siwakhayo apha eCape Town amanzi ayasokoleka. Ndicela ukunikela ngooJojo Tenki babe babini kodwa ndithe ndisacinga loo nto ndithe xa ndilala kwathwa ngabasekhaya ukuthula sicela useske uthenge negusha umnikelo wakho uhambe negusha. Nawe ke mkhokheli njengoba nje undenze ndinendawo ndilibalayo uhlazo likaJehova ndithe kwa before ntomenzela ababelethisi wathi usisi mkhokheli kunomnikelo oyimali andizoyibiza kuba yimali ekuthiwe ndikunike ndigeze izandla zikamkhokheli njengoba sabe ndenzela ababelethisi. Ayindimanga umtshajileyo ulele wavuka ethi kuthiwe makandinike imali ethile yokuhlamba izandla zikamkhokheli. Utshelwa uba lo nto uthi uvele nje kushuthi lo muntu beyazi le nkonzo le noma khona inkonzo akayazi manditsho akayazi xelwa ngabadala bako kwabo. Kamba kwangalamini andicela uba mantomenzela ababelethisi ukhethe inkosi wakhethe inkosi seqhubekeka nozinkonzweni ke nanga lamatanki ndithetha mapha amatanki yiwo lawa amathangi lawa manje sithwa zimoto zonyaza masithwa zimoto zonyaza akuzona ezendle zemoto imoto yami Shembe dewe sithwa Shembe dewe la sifuna ukubona Jojo Tenki babodwa bacofa ama iPhone 15 Pro Max kuningi nje into zonyaza kodwa unikele sendimchazela ke into abana njengoba ke ngokutheke ngokumakanekele ngegusha mna ke eyami into iphela pha ematankini xa ke usenawo negusha zawuzama umdibanisa nomshumayeli ngoba igusha funeka ke iqondane nomshumayeli sebethekile nomshumayeli ulindeleke nje usuku lo makazise igusha yakhe emzini kababa uzonikela kushuthi lezi ibhoka kade siyibona la ziyanda manje kuthiwa akazobonga ngento enomphefumulo kusho abantu bakokwabo ngoke xa ebulela ke ngoku endifonele excited evuya ebengaphangeli nawo nebusiness yakhe leqala kodwa efuna ibe ibusiness registered ethi kubambekile kodwa after nimenzela ababelethisi uyaphangela usisi nebusiness yakhe registered that is why ikwazi ukuthenga amali akazange ayiboleke kanti imali yokuthenga lamathangi kwa register business wathola umsebenzi yanso kwavele kwakhawulezisa nale bhoko seyini igusha lefunakalayo sezokwazi ukuyithenga ngoba yena ke ngoku apho ndendamlungisa khona akaloNazaretha kaloku sakhethe nje inkosi akakazinto xa ebulela uthi mkhokheli ndibulela into ondenzeleyo uthi ngiyabonga mkhokheli wasezulwini ndithi hayi umkhokheli ungambonga kodwa umkhokheli amandla wafumene kuShembe uNyazulezulu uShembe lo ukwenzele yonke lento ndithetha ngomsebenzi wababelethisi suka ekugcineni umuntu onjani kumele enzele inkonzo yababelethisi umuntu okufuneka enzela ababelethisi ngumuntu njengoba ndingumuntu wesifazane nditshadile mhlambi ndibangabamba kuba ndizawufumana umntana uyaphuma ngesixhosa ke sithi uyaphuma mhlambi ngesuku ndithi uyaphuphumala uyaphuma lokuthi ukuniskera ngomlabeni bangazama pregnant umntana uyaphuma kuthiwa emva koko mhlamba bekhona kowesine ogcina elungile kodwa laa nto iyaphazamisa because ibamba yonke into uzibona usokola usithini ukamba kude kuthiwe nabantu abangootata umyeni akho uthwala ndiyamphazama iyamchaphazela ngoba lokhu njengoba kuvaleke yonke nje into ekhaya
ekhaya notata uba ngafumana umsebenzi yaphela, utata athi senemali, imali iphela emoyeni, laa moya uhampambe uze nasebantwaneni, ubone umntana akhe engamameli, engathini, kanti wembethwe ngulaa moya walo mntana waphuphuma lawo ungazange enzelwe nto. Yile nto inkosi zababelethisi ibalulekile into yobana makayenze umntu inkosi zababelethisi xa wayekhe waphunyelwa sisisu. Hayi kezwakala. So ekugcineni mkhokheli ngase ngibuze imibuzo eminingi. Uthe umuntu methola umntwana eshadile waphuphuma, ukuthi bethola umntwana engakoshadi akadingi uyabenzela ababelethisi. Ukuthi umuntu ophunyelelisi. Bendisenza nje umzekelo ngawo. Uyawenzela ababelethisi. ULinazaretha ungelilo uthunyelwa kumkhokheli azokwenzela ababelethisi. Nantso apha ibuhlungu khona. Amen. Cha, asiyibambe sibizelo liveni ke manje. Khona indaba kaliveni. Uye lo mntwana lo wacela enkosini unanga umntwana ophilayo. Kodwa ndimbeleke selunyazo lezulu. Kusho ukuthi lento isisho ukuthi uShembe akafi, ushintsha ibhanji ngoba phela wasinikeza inkosi uthi ngisibusiso, kodwa uShembe inkosi unyazo yakwazi ukumbamba wagcina umtholile. Ngexesha uzalwa sele ena 22 years ke ngoku lo intombazana umntana. 21 years old. Indabenkulu. Indabenkulu. Indabenkulu.